بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. musidɓe julɓe tedduɓe, mi yetti allah subhanahu wa ta'ala, mi du'ani ke nulaɗo meɗen on muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kamɓe ɓengure maɓɓe nden e wondi e maɓɓe e kala jokkitorɗoɓe no moƴƴiri ha ñande yawmal qiyama. ɓawo ɗon miɗo hiro on fo moɗon hiwrango islam, wiyana on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. haray siɓɓe julɓe tedduɓe, no andirɗen non ɓawo lebbi ɗo, ɓawo lewru ɗo e seeɗa, haray tugalal molanangal jeeya ngal e tugale islamu ɗen woni ko darante, ko ɗum woni ngol ɗo hajjugol. haray noon musidɓe, si wi'ama alhajju ma hajjugol ka haala arabu, haray no ko fandate e muɗum ko fandagol hunde. si wiyama ɗo hajja bi mana o fandike ka haala arabu, amma ka sariya islam si innama alhajju karma ko ɓen holli ko neɗɗo on, ko fandagol neɗɗo on yahugol makka e hewtugol kadi e nokkeli hana ɗin fo hewtede e muɗum, tata koye anniye rewugol allah e sanga hertinaɗo. si on tigi yehi makka, o yehi e nokkeli hana ɗin yahede e muɗum, ko ɗum woni arafa, musdalifa, mina, kono tawi na anniye rewugol allah, haray na hajju. si on tigi yehi kadi makka, o yehi e nokkeli hana ɗin hewtede e muɗum, kono e anniye rewugol allah, kono wona kadi e sanga mo sariya on hertini on e muɗum yo yahe. masalan o yehi e lewru jombente, ma lewru sabbordu donkin, ma lewru suumaye, haray kadi na hajju o waɗi. ko be ɗiɗo ɗi timma, koye taw on tigi no o yahay makka, o yaha e nokkeli du'a ɗin hewtede e muɗum, arafa, mina, arafa, musdalifa, mina, tawa kadi noon ko anniye rewugol allah woni yarde ɗum ɗon, wona tourisme, wona yawgol tuniya, hara kadi koye sa'i mo sariya on happi ɗon e yahe, ko ɗum woni e lewru donkin, ko ɗum ɗo woni hajju ka sariya islam. amma umra, si wi'ama umra ko ka haala arabu tun, si wiyama umra ko zuragol goɗɗo, yawgol ziyara ni, hiwragol. ko ɗum waɗi si ɓe wiyay ka haala arabu atana fulanun mu'tamiran, atana fulanun mu'tamiran, yani kaarijo arimen fi hiwragol men. mu'tamiran bi mana hiwragol ɓe e zuragol ɓe tun. amma noon ka sharia islam, si wiyama umra, haray ko arugol hiwro suudu kaaba nun, kara koye anniye waɗugol dewal. neɗɗo on ara waɗa suudu kaaba ndun ziyara, tata anniye makko on ko rewgol allah subhanahu wa ta'ala. haray noon dewe ɗaɓɓaɗe ɗen ka umra, ara nun ɗum ko waɗugol ihram on, hurmina gongol, andi wonande duhiɗo gorko, o ittay o sifaɗi conci ɗo, conci ño'aɗi, o waɗa wudere e wanare danere, kon ɗo o anniyo kadi natangol golle ɗen. hare o waɗi ihram ɗimmum ɗum ko wangagol ka suudu kaaba, tammum ɗum ko yahugol hakkude safa e marwa, nayaɓum ɗum ko fembugol hoore nden ha laaɓa poy, ma ɗum ɗuyta sukundu ndun, ko ɗum ɗo wiyete umra. yani umra on tino wawi wadde umra e nder leereji. si on tigi waɗi ihram on, o annike waɗugol golle umra ɗen, siko gorko o ittiɗi conci ñowaɗi ɗo, waɗi conci daneji ɗin,
o wi'i labbayka umratan ka nokku ka hana ɗo wi'ede ka miqat o annike o ari o hewti makka o wangotoni ka suudu kaaba laaɓiji jeɗɗi si ɗum ɗo timmi o yaha safa marwa o yani so gayni wangagol o wawi julde ka ɓawo maqamu ibrahim si tawi no newi si tawi newaki saabu ɓiƴo jama on o juula nokkala ko newanimo e nder julirde nden ɓawti ɗum ɗon o yaha safa e marwa o fuɗɗora safa o gaynitora marwa laaɓiji jeɗɗi so iwi safa o ari marwa woni go'o so iwi marwa o arti safa woni ɗiɗi o yara noon ha timma laaɓi jeɗɗi si ɗum ɗo timmi o yaha o femba sukundu makko ndun ma ɗum o kuwafo ko ɗum ɗuyta sukundu ndun haray amma siko suddiɗo kan o taƴa yeru seeɗani beru seeɗani o taƴata e sukundu makko ndun haray umra on gasi kon ɗo wiyete umra. Amma hajju on kañum ko ɗiɗi jantiɗen ɗo ɗiɗi jantiɗen ka umra ɗo ɓeydita ɗon kadi noon joni yahugol e nokkeli mandeji dina ka hana toon hewtede ko wona noon kadi daragol masalan yawgol arafa wona arafa ɗon ka fello arafa ɗon ko wona noon kadi wonugol mina e walugol musdalifa ñande jemma sappo yani hara ñalli jeenayi no wetude ñallal sappo ɓangal donkin onti wala musdalifa e feragol jamraje ɗen mina. hare noon musidɓe julɓe tedduɓe anden hajju gongol hajju ko tugalal jeyangal e tugale islamu ɗen joyi. Allah subhanahu wa ta'ala farli oɗo hajju ka hitande jeenayi fergu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama e dow konngol ɓurgol ngo jiccude yani nelaɗo ɓayruɓe senike ɓe wi makka ɓe ari madina ɓe woni madina duuɓi jeenayi ka timmata ɗon duuɓi jeenayi Allah subhanahu wa ta'ala farli ko wiyete kon hajjugol. haray noon ngol ɗo hajjugol Allah subhanahu wa ta'ala no farliri ɗum ka allahu yewti ɗon wi walillahi ala nnasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala wi walillahi ko Allah wodani ala nnasi waɗɗingol yimɓe ɓen hijjul bayti hajjugol ka suudu makko man istata'a wonande kala on taaqanaɗo ilayhi faade e hewtoygol ka suudu ton sabilan lawol yani kala neɗɗo taweteɗo newanike mo heeɓi moyen arugol ha makka ɗo waɗa hajju haray oɗo waɗɗike mo hajju gongol. jomiraɗo no wi wa man kafara on mo sali yani o yeddi o mawnintini o sali wadde hajju Allah le newinanimo junnimo moyen mum junnimo cellal mum yani hunde ko haɗimo ala o sali tum waɗude haray de yo andu fa inna allaha ghaniyun anil alamin haray yo andu allahu on ko yondiniɗo ga e tagore nden fo yani Allah mara haaju e tagore nden fop mayre na ferema noon kanko bimana kanko neɗɗo goto ɗon so salike yawgol waɗa hajju yo andu hay kanko wo e yimɓe heɗitiɓen fo Allah subhanahu wa ta'ala maporaɓe goɗɗum hatun jina e maɓɓe hay e hunde bal moƴƴere hajjugol ngol kadi koye neɗɗo on woni ko yeltitanto si o waɗi haray kanko kadi woni ko heɓata moƴƴere ɗum ɗon kadi. haray kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama no jeeya ko tindinen wonde hajju on ko farilla ko jeeya ɗum kadi e tugal islam hadis ga nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki oɗo islam dina men kan no mahi e hoore tugale joyi no jeeya e tugale ɗe ɓe jantiɗen ɗon hajjugol ka suudu Allah hormantendu. haray noon musidɓe julɓe tedduɓe ngol ɗo hajjugol no mari nafooreji molanaɗi nafooreji dinayankoji e nafooreji adnayankoji. no jeeya e nafooreji dinayankoji on tigi rewa e Allah subhanahu wa ta'ala o heɓa moƴƴere molanade ko wona noon sabu dépensugol makko jawdi makko ndin yani e sonjegol tampugol makko ka ɓandu makko ɓiƴoji ƴawra jolde jippora ɗum ɗo fo ara ko fii ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala wowingol hoore muɗum kadi dokkal e moƴƴere e moɓodirgol fottugol julɓen fo e adna on fo e fotta e nokkure wotere buy fotta e ɗon nden ñande ko yiyete kon ɗon ko ɗum ɗon wiyete jama waɗi andi ala e adna on hay e nokku ko tawata yimɓe fottiray noon hitande ɓe si wona makka ɗo ka sanga
hajju. haray kay ɗum ɗo ko moƴƴereji dina yankoji ɗi. moƴƴereji aduna yankoji kay no woodi ka hajju ƴeewa muɗum woɓɓe go waɗa ka hajju ton ɓe juloto ɓe waɗa ɓe yeeyay ɓe sooday ɗum noon kadi ko moƴƴereji noon ka aduna yankoji buyi no julo si ari hajju heɓa naforeji molnayi ko Allah subhanahu wa taala wi liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru sma allahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimati l an'am. hara ko ɗani musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen wasodira wakkilagol waɗa oɗo hajju wonande mo Allah subhanahu wa taala newi nani arugol ngol hajja hikka hino uddita fi hajju ko woni tun jama newinanaɓe ɓen arugol hajju hino happa no fanɗi ɓayru ko wayeru million goto e nder aduna on fuu woni nderga woni wonɓe ɓen kadi yaasi. ko neɗɗo on si o dillini sababuji ɗin o etike ha Allah subhanahu wa taala newinanimo o ari o hajji haray o heeɓi moƴƴere molanade ɓayru neɗɗo on anda ko ɗum faloto kadi duuɓi aray ɗin no woodi buy satinnoɓe ko 2020 ɓe hajjata 2020 tawi ɓe feƴƴini 2020 tawi corona ari 2020 tawi piiji buy waɗi tata haɗiɓe hajjugol. aray ko ɗum neɗɗo on nayi o satin sanga ka newanimo ɗon yo eto o yaccoɗon o waɗa moƴƴere nden wa sari'u ila magfiratin min rabbikum. haray en hattay ɗo mi hiwrike jama on fo mi torike Allah subhanahu wa taala yo Allah jaɓan en golleji ko wonnen kon e gollude o arsika en huwugol ko tata nafa en aduna ɗo e lahara o moƴƴinana en alhaaliji men ɗin o tabintina en e dina islam o danda en fitna yaltugol e kaɗo dina e jarrabuye hara o waɗali aduna on himme men ɓurɗum ɗum mawnude. mi toriki Allah subhanahu wa taala to Allah fitin en ka dina meɗen fitnaji ɗin fof fitna ɓurɗo mawnude koye neɗɗo heɓu fitna ka dina muɗum. Allah dandu en fitna ka dina. neɗɗo on ko heɓata fitna e ɓandu makko ma jawdi makko no hakkidi e di heɓugol mo fitna ka dina makko. haray ko ɗum no jeyano e du'awuji kono la sallallahu alaihi wasallam dumotono e muɗum ɓe makayno ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atik. haray mi tori Allah subhanahu wa taala Allah tabintin en e kaɗo dina ha o wurna en e hoore kaɗo dina o ƴettita en koyen julɓe welaɓe ka makko kanko Allah subhanahu wa taala. haray en hattiɗo hada wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.